Селям алейкум! От крымских татар из Анкары. И сегодня мы вместе с Абиве Тата для вас будем готовить популярное, всем известное крымско-татарское блюдо янтых. Işçilikte ve kıyma. То есть с зеленью и с мясом. Şama şakay pek usta, kıştan saçar kapısta. Onun üstüne pomidor, çeşit türlü pomidor. Pom pom pomidor, ne acayip pomidor. Kayda baksa pomidor, çeşit türlü pomidor. Saçtım olsun deyip cebim para dolsun deyip Pomidor saçtım olsun deyip cebim para dolsun deyip Pomidorlar olmadı cebim para olmadı Pomidorlar olmadı cebim para olmadı Pom pom pomidor kayda baksan pomidor Pom pom pomidor ne acayip pomidor. Yantıklarımız hazır. Varıp tadına bakayım. Пойдем пробовать. Olmadı, yollara dolmadı. Umut etkin bir benim, bir hıyarlık olmadı. Pom pom pomidor. Это так вкусно, прям настоящий смак, настоящий запах Крыма. Аж так вкусно. И вы обязательно готовьте по нашему рецепту и ощутите атмосферу Крыма. Buyurunuz.